lama i mahungu ya SABC Twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. We want to send our message of condolences to the Sithole family. Rin'wana ra mahahlwa lama nga tswariwa makhomanile eLimpopo ri lova exibedhlele xa Mankweng ePolokwane. We are going to do several things today. One of them being to take time to pray for our nation. Makreste eAfrika-Dzonga na misava hinkwayo va hlengeletana ku tlangela Paseka. Vaka hina i nkarhi nakambe wa mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Hi tlhela hi mi haxela nakambe eka chaneli ya mahungu ya SABC Lehae hi vuhaxi bya DTT riperile. Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo u yimele xiviko xa ximfumo mayelana na rifu ra rin'wana ra mahahlwa ya le Limpopo lama nga tswariwa makhomanile hi le khwirini. Mahahlwa lawa ya le Phalaborwa ma bohike ku ya tswariwa exibedhlelenkulu xa xifundzankulu eMankweng handle ka Polokwane hi Sunguti hikokwalaho ka xiyimo xa vona. Ku vile matimo loko madokodela va swi kotile ku va hambanyisa tanihi leswi a va tswariwe va khomanile. A ku ri vuhandzuri byo sungula bya muxaka lowu exibedhlele xa mfumo eLimpopo. Xipano lexi nga endla vuhandzuri bya matimu a xi ri na madokodela ya 22 kusuka eka swiyenge swa vutshunguri byo hambanahambana. Holobyenkulu wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba u kombise ku tshoveka mbilu hi leswi rin'wana ra mahahlwa ri nga lova. Dokodela Ramathuba u tlhele a chavelela va ndyangu wa ricece leri nga lova. We want to send our message of condolences to the Sithole family because around late last night, one received a call because we usually receive updates from the team to say our twin A it's not doing well, and early hours of the morning he succumbed to multi-organ failure as a result of preliminary diagnosis could be sepsis, septicemia resulting from infections. Holobyenkulu Ramathuba u ri mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu yimele xiviko xa ximfumo mayelana ni rifu ra hahlwa. Even with us adults, post-op infection becomes one of those causes of post-operative complications and death. Now, the team it's busy. Autopsies we have met, we have analyzed. Loko swa ha tano holobye wa ndzawulo ya rihanyo Dokodela Aaron Motsoaledi na yena u tsutsumele xibedhlele xa Mankweng laha hahlwa ri nga lova kona. Holobye u ri wa enetiseka hi laha madokodela va nga tirha kona. Everything according to their capacity and ability. Everything that has to be done clinically has been tried. The baby was on the last line of antibiotics differ. We have got various lines, they were already on the last line. So there was nothing beyond that. As I'm saying, no matter how doctors and professors do, life finally is in the hands of God, but everything possible was done. Mufundhisi wa kereke ya Grace Bible Church Bishop Musa Sono u bebembele eka tikereke hi ku hambanahambana ka tona eAfrika-Dzonga leswaku ti hoxa xandla eka ku lwa ni mikhuva yo biha leyi nga langutana na tiko. Bishop Sono u ri xikhongelo hi xona xi nga pfunaka ku lwa ni mintlhontlho ya swidzidziharisi, vukungundwana ni nkayivelo wa mintirho. Bishop Sono a chumayela eka xikhongelo xa Paseka eSoweto. Xikhongelo xa kona a xi nghenele hi kwalomu ka 30 wa magidi wa vakhongeri. Xikongomelonkulu wa xikhongelo a ku ri ku khongelela mintlhontlho leyi tshikelelaka tiko ra Afrika-Dzonga. Mufundhisi Sono u ri ni hambi leswi mikhongelo
yi nga na nkoka swinene u byele varhangeri va tikereke leswaku va nga chavi ku vulavula loko va vona swilo swi huma endleleni. We are going to do several things today. One of them being to take time to pray for our nation. We've got about 7 items that we're going to be praying for. We're going to lift up people in prayer. Our theme this year is about the speaking blood. You know, in the Bible, Hebrews 12 talks about how the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel, rather. The blood of Abel talked about judgment, talked about revenge. The blood of Jesus talks about forgiveness, acceptance. You know, we're in a time when so many people feel unaccepted, unloved. They feel like God is far from them. And we're going to talk about that. Mufundhisinkulu wa kereke ya Roma, Pope Leo, u hlambise 12 wa vaprista va kereke ya yena mikondzo tanihi ndhavuko wa Paseka. Pope u ri leswi i xikombiso xa ku titsongahata ku kota leswi Yesu Kreste a nga swi endla loko a nga se vambiwa. Pope Leo u hlambise vaprista va Roma mikondzo ha un'we a tlhela a va vukarha. Leo u teke xitulu xo fambisa kereke ya Roma misava hinkwayo lembe leri nga hela hi Dzivamusoko. U endle ndhavuko wa Paseka ku hambana na khale ka Pope Francis lo a endzela vabohiwa emakhutsweni. Kereke ya Roma yi ri ku va hlambisa mikondzo Pope u xixima ku tinyiketela ka vona ku rhangela marhavi yo tala ya kereke. Kereke ya Roma hi yona kereke yikulu ya makreste emisaveni hinkwayo, yi ri na kwalomu ka 1.4 wa mabiliyoni wa swirho. Loko vi ya emavhengeleni ku durha ka paraffin swi tikisa vutomi eka vaakatiko lava nga swela. Ma langute mahungu eka SABC ku tlhela hi langutisa hungu leri nga rhanga emahlweni. Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo u yimele xiviko xa ximfumo mayelana na rifu ra rin'wana ra mahahlwa ya le Limpopo lama nga tswariwa ma khomanile hi le khwirini. Rin'wana ra mahahlwa ri lovele exibedhlele xa le Mankweng ehandle ka Polokwane. Holobyenkulu wa Limpopo Dr. Phopera Mathuba u chavelele va ndyangu va mahahlwa. Masocha va le ku masocha va sungule ku tirha ni ku endla vulavisisi eka xifundzankulu xa Eastern Cape leswi xiphemu xa pfhumba leri nga tivisa hi president loko a pfula palamende. Kwalomu ka masocha hi 300 ya yisiwe exifundzeninkulu xa Eastern Cape. Xikongomelonkulu i ku hunguta vugevenga ngopfungopfu lebyi kunguhatiwa, vugevenga bya mintlawa ni mintlawa leyi koxaka timali eka vaaki. Pfhumba ri sungule mixo wa namuntlha. Ntlawa wa masocha na maphorisa va endle misecho etindhawini ta n'walungu ta Gqeberha. Muehleketeleriwa loyi a nga kumeka na swidzidziharisi swa Mandrax na mbangi u khomiwile, kasi un'wana wa muehleketeleriwa loyi a nga kumeka a tumbete mali ya ntsengo lowu nga tivekiki na u khomiwile. Vaaki va amukele pfhumba ro tshiwa ka masocha va ri va ta etlela byongo ntenyana. We feel already a great sense of peace and freedom. Like we see the children running around. They was waiting for the army. We heard that the army is going to come in, and today it finally happened. And I think already we feel that kind of freedom, and that's good enough, most especially over the Easter weekend and when the crime rises from time to time in the year. Maphorisa ya xifundzankulu va ri ku tshiwa ka masocha hi leswi a swi laveka ku tiyisa matshalatshala yo lwisana na vugevenga. We do have the strategies to ensure that whether they know the police are there, the army is there, and they can run away, we are going to find. Because another thing that we have also managed to do is to enhance the capabilities to gather information. And fortunately, this time around, it is not only SAPS crime intelligence, but also the military intelligence that is also involved. So we are going to do very well.
Van'wana va vaaki lava nga laveki ku vonaka eka thelevhixini va ri ku tshiwa ka masocha etindhawini ta vona a swi nge pfuni ku lwa na vugevenga tanihileswi swikongomelonkulu swa vugevenga swi nga ta ka swi nga herisiwi hi masocha. Va ri mfumo wu fanele ku hoxa xandla hi ku ta na swintshunxo leswi nga ta lwisana na vusweti, mpfumaleko wa mintirho ni vugevenga. Masocha va langutele ku tlhela va ya eka madoroba yan'wana lama welaka ehansi ka xifundzantsongo xa Sarah Baartman. Maphorisa ya le magondzweni ya hangalake na magondzo hinkwawo lamakulu ya Afrika-Dzonga. Maphorisa va tirha vusiku na nhlikani emagondzweni la katsaka N1 exikarhi ka Gauteng na Limpopo na le gondzweni ra N3 kusuka eJoni ku ya eKwaZulu-Natal. Zulu-Natal nhlayo ya le henhla vakhandziyi va fole mintila yo leha erenkeni ya mathekisi eDurban tanihileswi ku sungulaka masiku yo wisa ya Paseka. Renke leyi yin'wana ya tirenke leti nga teleriwa hi mphesa wa vanhu lava kongomaka etindhawini to hambanahambana eKwaZulu-Natal na ku hundza. eGauteng ku vikiwe timhangu timbirhi ta le magondzweni. Munhu wun'we wu lovile egondweni ra R57 kusuhi na Vanderbijlpark endzhaku loko mimovha yimbirhi yi tlumbanile. Naswona eka mhangu yin'wana ku love munhu wun'we egondweni ra M17 kusuhi na gondzo ra N4 ePitori Tolo. Vachayeri va tsundzuxiwa ku chayela hi vukheta. Nhlayo ya mimovha egondweni ra N1 kusuka eGauteng ku ya eLimpopo yi ehansi endzhaku ka ntlimbano lowu a wu ri kona nimixo. Tanihileswi nhlayo ya le henhla ya vanhu va tekaka tiendzo ku ya eka tindhawu to hambanahambana. Ku ni nhlayo ya le henhla ya maphorisa leyi nga veka tihlo emagondweni ku tisa leswaku vachayeri va landzelela milawu. Fortunately, we have had one, in fact two. The first one was in the R57, just as you go out of Vanderbijlpark towards Sasolburg. Two vehicles collided head on. The second one was on the M17 Horensneck Road at the N4 towards west of Rustenburg, where other two vehicles collided head on. So it's really a concern to us that people seem to be losing concentration at times. Remember, when the roads are very quiet, some of our people are utilizing cell phones while driving. They may be losing concentration, or the cause could be also be unsafe overtaking. In both two instances, the vehicles collided head on, but the cause of the crashes is subject to police investigation. So we are still appealing to our people to really exercise care when they are overtaking. Kufika eka nkarhi wa sweswi ku vikiwa leswaku ku love 9 wa vanhu exifundzeninkulu xa Limpopo. Vambirhi va ha ku lova egondweni ra R81 eka Dzingidzingi kusuhi na Giyani. Nkhuluko wa movha leyi kongomaka eka xifundzhankulu xa Limpopo kusuka eGauteng eka patu ra N1 na ra R71 yi ehlile. Kambe vakhongeri va tikereke ta ZCC na Saint Agnes va vonaka emagondweni kongoma eka xifundzhankulu xa Limpopo ku ya eka Paseka. Vatirhi va swilamulelamhangu va tsutsumele epatwini ra R37 leswi te endzhaku ka mhangu yo tlumbana ka xibebe ni tekisi laha vanhu vambirhi va nga dlawa epatwini ra le Khatshweni laha patu ri nga va ri pfariwa tiawara timbirhi. Hi le tlhelo mabazi lama tleketlaka vakhongeri lava yaka eMoriya ku ya khongela ma ta tema patu. Ku languteriwe ku tlula miliyoni wa vanhu ku ya nghenela nhlengeletano ya vukhongeri ya lembe ni lembe ya ku hela ka vhiki ra Paseka eMoriya. Van'wana lava a va famba hi patu ra R71 va ri hambi swi ri tano patu ri kahle. Re sepela gabotse mo pateng a mathata ao dikotsi tsona ao re se re di bone mo mmileng wa rena. Van'waswimawusa lava xavisaka swo hambanahambana epatwini ra R71 va tirhisa nkarhi lowu ku endla mali. Swi tsamaya gabotse re ya enjoya mo tsileng ge re ga re rekišetša batho ba ya kopanong. Good Friday sepela gabotse. Re leboga kudu ka yona Paseka ena ka baka la gore kgona go bja borotho tafoleng, and then ge be se yona re kgona go business tsa rena di a satsafala, mara ka le ya Paseka e re kgona go bona gore no Paseka ka nneteng ke phela mo ngwageng e ba ga raro re gabedi because e re diela borotho mo tafoleng. Vatirhi va le magondzweni va kona ndhawu hinkwayo ku tiyisisa leswaku vachayeri va landzelela milawu. Kasi ku hi pfuna ku langutisa xiyimo emagondweni ya Limpopo hi ya thwi eka muteki wa yena wa mahungu Vutivi Maluleke loyi a nga ehandle ka Moriya. Mwanati ri perile ni ku amukela ka mahungu ya Xitsonga.
ri perile na ku amukela vavoni va mahungu ya Xitsonga. Mo ni kombeta ku sweswi hi le ka gondzo ra R71 leri hi rin'wana ra magondzo lawa ya taleriwaka hi mimovha hi nkarhi kumbe hi nguva ya Paseka, tanihi laha vakhongeri vo hlaya va va ka va karhi va ya ekerekeni ya Moriya eBoyne kona kwala ka gondzo leriwani. So ka nkarhi wa sweswi nkhuluko wa mimovha wu le ka ndlela yo khomeka kumbe leyi tolovelekeke, tanihileswi vanhu kumbe vakhongeri lava va yaka ekerekeni ya ZCC se va nga fiketela eka nkarhi wa sweswi. Nkhuluko wa mimovha sweswi wu le ka ndlela ya kahle, mabazi ma vonile eka nkarhi lowu nga hundza kumbe na mixo namuntlha ya karhi ya site kumbe tlhelo ra Moriya laha nkhuluko wu va famba hi ndlela yo nonoka kumbe nkhuluko wa mimovha wu va ka wu ri hi nhlayo ya le henhla. Min'wana loko mi langusa hi nga langutela yini ku ya emahlweni kumbe ka masiku lama landzelaka? Ku nga ha nakuteriwa nkhuluko wa mimovha ku va wu tshe wu ya ehenhla, tanihileswi vaendzi lava va nga ya makaya na lava va nga ya ekerekeni ya ZCC ku va nga ta va kha va tlhelela emakaya kumbe va tlhelela emintirhweni. So i ntolovelo lowu hi vonaka hi nkarhi kumbe hi nkuva ya Paseka laha magondzo ya hina ya va ka ya taleriwile hi mimovha. Mi tsundzuka ku va ku tale nkhuluko wa mimovha emagondzweni ya hina hi swona swin'wana swi vangaka na tinghozi leti hi ti vonaka hi minkarhi yo fana na leyiwani. Mi tsundzuka eka gondzo ra N1 matolo hi vone tinghozi timbirhi to chavisa leti ti nga koxa na vutomi bya vanhu, kasi nampundzu namuntlha hi vone nghozi yin'wana eka gondzo ra R81 ehandlenyana ka Giyani, laha nakona nghozi leyi koxeke vutomi bya vanhu vambirhi. So hi swin'wana leswi hi swi languselaka ku ri nkhuluko wa mimovha yi ta ya ehenhla. Vanhu va fanele va chayela hi vukheta, va na vurhon'wana ku papalata tinghozi leti ti nga tshikaka ti humelerile hikokwalaho ka nkhuluko wa mimovha lowu va ku wu ri henhla. N'wana ti hi khense nkarhi wa n'wina. Vaaki emikhukhwini kumbe swidakani swa leswi tivekaka hi vito ra Somalia evuxeni bya Joni va ri tihakelo leti nga kona ta parafini ti le eka minxavo ya le henhla swinene. Nxavo wa parafini wu tlakuke hi R11.67 hi litara vhiki reri. Vaaki lava va ri sweswi va xava parafini kumbe litara ya parafini hi R30 hi litara yin'we. Vunyingi bya vatshami va le mikhukhwini ya le Somalia Park evuxeni bya Joni va tshembele ka parafini ku va va sweka na ku voninga makaya ya vona. Ku tlakuka ka nxavo wa parafini swi ta tikisa vutomi bya vona. Parafini hikuva yi le henhla hi swi twa swa vava hikuva a hi na mali, a yi tirhi. Loko a hi tirha kumbe a swi antswanyana hikuva a hi ta rila katsongo, mara a wu tirhi. Ku xava swakudya ntirho i problema. Loko nghena xopeni u tswala 1000 u khome 1000 u huma u titana. Ka ndyangu wun'wana va boheka ku hlawula ka ku xava swo dya kumbe parafini hikwalaho ka xiyimo. Mutivi u ri lava nga tshembela eka mudende a swi nga va oloveli hikwalaho ka madurhelo ya swakudya, mafurha na parafini. A basic income grant could enable people to deal with the energy crisis that we're currently facing, the food crisis, but also climate crises such as floods or drought. So it has a myriad of uses that enables people to have money in their pockets to be able to participate in the economy and to be able to feed themselves, clothe themselves, fuel themselves, and be productive in the economic system. Vatshami van'wana va le Somalia Park va ri a va ha ri na ntshembo naswona se va boheka ku tirhisa tihunyi hi ku tona ta xaveka. Ya namuntlha hi ya gimeta kwala ku kondza hi hlangana nakambe hi Musumbunuko. Mi nga fambeli kule, maxelo ya landzela endzhaku ka mavhengele.